Om Swastiastu. Inggih. Idedane para pamirsa sareng sami sanedahat wangyang titiang. Titiang. Anggo santi paiketan Arya Wang Bang Pinatih Dusun Sarimerde sane mangkin jagi ngaturang gaguritan sane memurde. Geguritan Arya Wang Bang Pinatih. Sane keketu saking babat dangyang Bang Manik Angkeran. Sane pinaku pengwacen. Ka pertama Gusti Haji Mangku Saribang. Keping kalih Gusti Niang Mangku Saribang. Sane keping 3 Ibu Dewi. Sane pinaku penegas titiang Aji Nale. Pinaku pemucuk penglingsir dane Gusti Mangku Saribang. Pinaku pemomong Pura Pusah Saribang Sari Merde. Inggih sane mangkin pacang kelanturang inggian ngewacen pupuh sane ngewacen Gusti Biang Mangku Saribang. Antuk galah katur. Doning banget kasung kawan mung wing tatu danani dane sane dahat sungsut kasung kawan Prabawane dahat sedih daleri sajeroning caya mung wing perbawane deyang basuke dahat ing sedih uyakti suwe tan kayon ngandika kadis suwe kawin tenani dane naneng nenten kayun ngerentekang pengandika ampu bekong malih matur rikalaning punika rares mawa kadi dempu beku malih nangiang atur ampun rayang manik angkeran sing ratu Betara ampun yang ugi mung pianak titiangipun Imanik Angkeran ratu yang basuke tumulira risangandika wau kadiasa punika rares wau kadideyang Nagu Basuki ngerentekang pengandika putran Hidamanik Angkeran tuh cening empu bekung anake bukoi dewa nete pemakasiane puterane dewa netu Imanik Angkeran lagas nigas untat mami
kawentenan puterane dewane lagas ngetep muing untat manirane Puteran empu dahat cora Ite pemekasnya maka puteran cening itu keliwat buat parilaksanannya nih cora Doraka basmi dados awu sangkaning pidabda buang laksananya nih ane alpako tur maning bani mawasano tuh ke basmi ban maniro monadi au Amina besampun titahiang sing yo adelen mirip ne subuh penitah sangyang paramokawi nyentuh jenis Ayah icening kewaleda di jalaran Nene puteran maharsi aneh mah kejalarannya itu mirip gitu nyentuh jenis ampun bakong dakat sedih Dewa tuaku mekadi kawentenani tempu bakong wiakti dakating sedih kawentenani dane mirang putrani do sedo riwau mirengang kadi pengandikan itu yang nagu basuke pemekasiannya kati debang manik angkeran puterane dan sampun puniku pala terus merabas toyan panonide sangkaning kalintang uyakti inggian sedih idane tur manding nerebes toyan pengaksian idane eling ring putrane saya rasa eling risa jeroning pikayunan duaning itu banget sayang ring oke raris matur ring sinami sedih kadi kawentenani tempu beku raris matur ring ido batar agung ayukti dosan ipun
Ratu Batara yen kanggo manti patut kawontenan keiwangan pianak titiang agung yakti dosanipun nanging sampun ngemasen sedo kemauan ingyan pidabdab kawonipun kecorakanipun sampun jantos ngepet pati sampunipun ngemasin pada tiang nunas reng Ratu Batara sane mangken iening wantah dados kumanti lungsur titiang ring paduka Batara ledang urip maneka ning iwangipun dosanipun sampun jantos ngepet pati sane mangken dados lungsur titiang mangledang paduka Batara ngurip minekadipun manik angkeran duanengipun pianak pitemawinan kadiasa punika Ratu duaning pianak titiang wantah kadiri kumanti ipun Bang Manik angkeran mangga santanawa pamekasih kadipun manggah pacang werdian perdi sendanaan titiang kapungkur wekas ida batarangan dika kadiasa punika mung ngatur kadi Dempu Bekung sane mangkin kadi Hyang Basuki ngrentehang pawecane angeng nira minta kene yen cening nah nyidang ban manira sake walu ado pangidih manira to kening cening siada ngatap untat manira walau pang misi masih bang nete pemekasiane untat maniro ni pang sido atok ban jenis